Nezavezujoča resolucija Evropskega parlamenta je nov udarec za Veliko Britanijo. Ta upa, da bi se druga faza pogajanj, kjer bo govora o trgovinskih odnosih med Evropsko unijo in Veliko Britanijo po Brexitu, začela kar najhitreje. A Evropska unija je odločna. Brez znatnega napredka dogovora ne bo. We have not yet made the sufficient progress needed. The negotiator made good progress on citizens' rights, but the indispensable role of the European Court of Justice in guaranteeing those rights still needs to be agreed. Največjo oviro pred nadaljevanjem pogajanj predstavlja vprašanje, kdo bo poravnal račun ločitve. Neprimerno bi bilo, da bi za odločitve ene članice plačevalo ostalih 27, je odločen glavni pogajalec Evropske unije Michel Barnier. Il nous reste des divergences sérieuses, en particulier sur le règlement financier. Sur cette question dont j'ai déjà parlé ici, les choses sont également simples. Nous n'accepterons pas de payer à 27 ce qui a été décidé à 28. C'est aussi simple que ça. Et les contribuables des 27 États membres de l'Union n'ont pas à payer les conséquences d'une décision qu'ils n'ont pas prise. Pogajalec britanske strani David Davis na zadnje signale iz Strasbourga odgovarja, da bi Velika Britanija lahko unijo zapustila tudi v primeru, če do dogovora ne bi prišlo. On the negotiating front, we're aiming for a good deal. And that's what we expect to achieve. However, if the outcome of the negotiation falls short of the deal that Britain needs, we will be ready for the alternative. That's what a responsible government does. Anything else will be a dereliction of duty. Da Velika Britanija razmišlja tudi o tem scenariju, je že pred glasovanjem Evropskega parlamenta pojasnjevala tudi britanska premierka. No deal is better than a bad deal. Government is working on what would need to be put in place if there was no deal. What we're also working on is ensuring we get a deal. Sicer pa so nekateri evroposlanci v razpravi kot eno izmed glavnih ovir v pogajanjih izpostavili neenotnost britanske vlade glede Brexita, predvsem premierke Therese May in zunanjega ministra Borisa Johnsona. Oba sicer zagotavljata, da je vlada enotna in dela v dobro vseh Britancev. A s tem se ne strinjajo protestniki, ki so v Manchesteru, kjer je potekal kongres konzervativne stranke, demonstrirali proti izstopu Velike Britanije iz Evropske unije. Young people want to remain in the European Union because we understand the importance of access to the single market, for the opportunities it provides us to work, live in other EU countries, and we want to work together with our European partners. We don't want to shut the door on them. And we want young people's voices to be heard because obviously we didn't get a vote. None of us are over 18, so we didn't get a vote. But we feel that it's our future as well, and we really want to have our voices heard and show that, we're not happy with this. Evropski parlament za zaključek prve faze pogajanj navaja tudi zagotovilo, da bo Velika Britanija do uradnega izstopa spoštovala pravni red Evropske unije. Evropski parlament ima sicer v postopku Brexita pomembno vlogo, saj bo moral po končanih pogajanjih potrditi sporazum o izstopu Velike Britanije iz povezave.